sutradara namanya. Enggak. Bos. Ya lu kan Ya, siap ya. Ntar pas sudah kita ngomong action, abang diam, suara HP bunyi. Action. Abang angkat, maksudnya kayak ada apa? Action. jadi gini, Pra. Polisi udah mencium kita, makanya gua kabur lari. Tadi juga. Aduh lah. Action. Yang bener, Ro. Yang bener, Ro. Yang bener loh gitu. Action. Ih. Action. Yang bener, Ro. Ini kancing kamu. Ya Allah. Tangannya main, dok. Satu, dua, tiga, action. Po, jangan berisik, Po. Pakai emas segede-gede bagong. Action. Pakai emas segede-gede bagong. Jis, mana tahu. Kalau gua begini aja, boro-boro nunjukin aku. Bener gak sih? Iya. Satu, dua, tiga, action. Satu, dua, tiga, action. Atau papakin bapak apa di kebun. Nyemplung. Action. Dah, action. Action. Tuh kan, nggak dapet. Ngarap. Itu kejauhan. Kejauhan.